Hi friends, na bon sa ni la pa. Dun la video ka hinsip lo na hi. Mi di nga ima hi zong le. Kaya di nga chu 1k ho ka alin chu sang wale hi thei na. Ti ja chu mi chang chi ko ma kipah thu sei go leng ka sei lo na zong an de kana hai ki te di na ti ja chu hi chi video mang cha hi ka hin se hi in na chung che wa ka kipah so ke yin nang hon ni pan pi da vel lang ka ling hong ni ser pi da vel lang alo le nei vet pi da le chung ka changa hoi la ya ipi ka bola hi chan hi kan pha de ham na hi chi chu a hi in ikit ho na ne ngai lut na ka kipah in chu bana hi cookie youtubers mi them khanin kipah thu thot ti dham na hin event jo chu ama ho video ho chu ka hin koi de hi in a channel minu to ka hin koi tha de hi ya ama ho channel long na visit wa bol thei like subscribe ki ti ho na share ki ti ho na bol pi de win zong na angwa ka taove o ateng le a chai ne ke ya ka ga sei nom chu tu a ne ngai lu no wa nei ta sot bang wa abana nei ikingai lu be che wa sanga sang zo hong ge the na ding min nei hin ta sot jing wa ni su ka sei hin tin cái bác số cái là bạn nào vậy thế lâu nó vẫn giàu như cô bác tu nhà hi thì team kịp gen 1k subscriber lên phát nát chunga kan kipah pin mà bạn nào giống không mà chào jing in lang không khang tàu jing in lang cho lẽ cái support tàu jing người tin cái support jing người thế không khang tàu jing ô không khang tàu jing in nè bye. Anal mo zira na lu them kipah me 1000 subscriber na nei na nom na wang phalang da min lang na paten tong in lang ki man cha no a chim hen lang hello le sul pai no na nan iza kai paten ki mang chen lang youtube ma yong ti jin all in bol de ten one na venom ta ta han ki man cha ne sa jing ko hello, welcome back to team diuvin YouTube channel. Nang hong ngai lut na lung sit na zalin 1k subscriber ingawin ikipah mabana jang ki support to jingutin ma hin Singapore ko na vlog hinbol je in ko itabang Singapore lang venom amun hoilai lai aman an vlog bol je in a venom hon a YouTube mai ne visit wa so le subscribe dong in a bol jing thei he kipah ke maul san ne share ko ki Congratulations him again for 1k subscriber. Bana jong subscriber tam na din yung jong video content hoy nung upload sing din na support ang kagana sing again and again congratulations. Hello team. 1k subscriber na muna chunga kan kipah pin. Imayo se chu nang gunchun zale nang hapa na zala hina. Mabani yung video hoy data in sim jing lang na channel jong khang to jing lang. Hemalo ka in 10k subscriber in follow layo. Congratulations. Team 1k subscriber nan muna chunga kan kipah pin sting le mabana zong mi vet num hoi ta ho nan bol kin min kima nupa kima pate kan bol Hello team kima ebek po YT inyong YouTube 1k subscriber nang fin he pakipah pi mama yemin khonung yong le hung ma chal jing in lang Singapore mun nom ta ho chu ki ho ve thei ding in lang a ho ve thei ding vlog hinbol jing in lang gun chu tai nung pang jing in ti chu ka ket nom na hin once again congratulations on your 1k subscriber. Thank you. Congratulations team diuvin 1k na ring nazalin kipah thu kain seuve YouTuber ho in at least keep it up and we support you. Thanks, bye bye. hello miss team diuvin 1k subscriber nen nei na chunga ke ma sim boy cookie entertainer YouTube channel jong kain kipah pi le in mabana jong hung ma chal jing in lang chule ngai lut zala viewers yo se ni chi eloi nu isu pinu team diuvin YouTube channel ina support chi diuvin kong taove kakipah ke ma pha chan tan te bye bye. Hi guys, still ni kipah in ka
Lumeng na win 1K subscriber hindi daan kipapi omin kipapi witin ni bon sawi ko beng ate dale kêu YouTube channel kan nayin cái YouTube channel channel subscribe theo he kẻ sao he bảo mẹ kipapi me ko beng ate say đi cái hấp bùi dunia kim kip channel kipapi theo am jagan mas pen ka chapan chule amahan 1K ahin mutan 1K ahin munabana subscribe bol han subscribe bol pe utin aji chu ni khat le ama channel ko na he nampi in thil phachom chom ehin mu do de he jen khununga nampi khumpi khat ong ngai ding ka kin am je chun support jum te te kain tiam na he ke pha chan chu tham te Amasan teams Kipgen team congratulations ka hinbolin 1K subscriber nong thuna chunga ke ma pawmilun ho kibin zong ka kipana ka hinphongi congratulations from pawmilun ho kip official channel ke ma ka hele gospel singer ka hi in pawmilun ho kip ka hin pichi team Kipgen YouTube channel hi ana vejing vin lang chule subscribe na bol pi vin lang comment nar ta support na bol jing dio wa ka hin kip na veji chuma content yang he jingin sunga he very entertaining ni ma channel hi na ve wala no ho ding a long chum ding ama ding a chum ding chule ek to shot na zong hoi ding hi kakipah Hello, Sophie team. Congratulations for your 1K kan kipah pin. Kung machal jingin ng 1K dalin hi. Akipat na zo hi sa inang atay na hi sa law din kan team na hi. Adi anang video ho hi Singapore mo khalo ho din nga informative thei kan kipah pin. Kung machal jingin ng pathin bo ta hen. Kakipah Hi guys, kipamin Sophie ulan out te ho iking I don't now ikita now zalin tunen ko in Sophie no miss them kipyen subscribers 1K ahung thin chung chonin ke ma Mr. Mot le channel boni ku kin jong ki ban thu khin phongin ting la tu nung tu ban ting jang le sanga hoi jala pha zo ai hung pan khom ke bang ki thu khom ke na ding oven me pi zo se te me event za chun na bon ke event an dam sel vin lang like Hello, Nithapha. Iloi nu team skip gen. Ita sot no le I support now. Juting le ingai lu now has vesana in. Juting le tu nitha tu zan tha ajun 1K subscriber ane tan hisi jini ki papi so ke event team skip gen. Congratulations for 1K subscribers na ne na chunga ka hingi papi ovin. To asanga hoi zole phazoin malamin zong mubang phajingin lang ating le subscriber zong hi next month ka in 15K ve hung nei 15K ve na hung nei ding kine ba umin na bol na to na video sim na hanang pin bol na hi zong le khang to jingin nang zong dam selin lang chuting le theme skip gen channel dam sort hand